जो पेनी के लाई था गहन अन ओगा फेक के थे नाल तुम थेक लंग लुमा पेन लबा के थान पन पेट पो थाना पथेरुई पोगांग थानजी सो लबा की डिंग सो गली जाओ रेसिपी बांग लाई था. So hello everyone, welcome back to my another cooking vlog. So pinia vlogs ta nalitum phan aje share ponik po recipe vlog sedi lamangke. So lagi nonjo kupilo la ke chini ma o ka phek la ke di so non ni la hai o ka phek bang sapha pon et po pulo non bangke kitchen hadak bangke Jordan long pen ke asap upui ke dul hedi sapha tang lo bon sita bang ka sapha ke ning samse me di hem long cham long wek ni la sinila veni vethom la son champon et lo champon pame lo ladak pipi market er dota ti sapha et po la senon nilila champon bom lo la ke oga phek ang thin ang phor jo la hai lo hedi so pini recipe bang ke la hai lo kitun ponji senon nili bang la cham ek bom populo la pen oka phek ke cham khedi la pulang pen chot ke cham ke chot che nang le tum inti son bidun non hedi ang ke la ekdom heno dare na po tumore na po ke da pen aketer dhoi hedi mane ap thu aketer dodo mati di la sonang chonet po la si champa mi nang ji la pen la bang ke ang phor lo la pen la ap ke the bhari bang ke la ka phek ke the pu hedi jo la son lo chumi pik lo son ke ar lo athu du pik lo a ok du pik lo asi na ke hari so dhoi bang lo phek lo halka ang thin lo ke kapre do la hadi parts ta ne chin ne da lo la ka chini an ke nili ta nang thanik lo he chini an ke nil ta chini ni de lo monali tumle comment box nang than thik non la penon bang ke lang ar tok te da long sinili la pha ok phek ang thil hai di masap su upui lang par clock te lo ma di ama sinili gas bang ke bon check po par clock le lo la lang car clock tang si lai ok ang thin ang phor a phek hedi la pipi ma do la hai ta dak jok epo alom so mane lang solong bi pop le de pangkong phan hedi ing than me chet po ma ding par ke masini li la dak lang solong alom so bi lo ar jiding ota kali nili 2 minute baks do chot bon hedi nili la lang solong nim lo ang ke kup check lo gas bang on edele hedi ke che lang bang par clock tet si ki bi lo ma di ama si lang gas bang on edelo ke chen ke so tang lang car clock tet along lo hedi si kup check lo pen non bang ke nili la okang than long phan ke no pagare set nei mati di no pagare rip long te ing thano da gati ama sinili non la long so pen hedi no cake lo no pak lo hedi la ing than bon bom lo pen reset lo jo la pen non puthot la ok pang lang thunang la inon lang ekdom ka clock tet long se ke jok mati di so non ba ok ba ing kong lo la pen athura liri yo lang i tha pha oke eni ta thu do vek lo sita úp đét le he la pen non ba ni li la che crack long di do ana okta la pu thong pon elo la pen lang kang sam pen ako ju thu phrui le he la pen la ka pang sam phan ni li lang sam pen ju et pen lom so ko bikok po la pa mo oki u ba he di ing sam lo la sam ba ke kang than pon pon le ke athu rim ram so chini pi yu di lapen a oka pis bang thepi pi mati than thelang lasanon than pon po bolo a than pa biso hedi lapen no pakta reset lo jo pamoni li penilo mati din hala long so pen ar suet lo ama sinon ba ki than pet lo jo lapen nang li tum nili pan comment lo nang than ik thang na li tum pha oka pheke chu na li ning hang ma he mai di so nili ga chini da mateng te pha oka pheke madura ki chu ning hang so nili tumta chu charge ding ulo hedi bonsta non bang ke chor iduk ama si ke chu pon populo la si non bang ok bang chong than bom lo ya a ok chong than the a han chu tun te plong te men ke cholong le deji meti di restaurant long ba kapre ga dim long dam no te poisa pilo polong te cholong pop ta thege bonsta non ke hem long mati di emena si chu tun nang ji ing than nang ji la det a phisi cholong ji kalima kala badu ta la son ma di emenang kitun abang si ining karong hedi ke chu hedi la peni lada isi ok pe sang paklang po de lai tha la current bulb pasandi la led bulb di la jehener toy titi dodo ma titi ta bulb akelo hedi jola so bulb pason tha la so ok phek bangke men chini ne tai di sita chumisen la so ok pis bang hedi kosoni ki puji la so part phan bangke nali tum chini plong te ni phan comment box tong thanik bek tha de
lapen la so ok la ita la so ok phek ban te dom ki ding so li ke the so li di la puang se ke lak te pheri tu me di bon sita ing than lap lop te chu me po hedi so non bang ke ing than ponet po ar luta ekdom athu do pik aphek bang hedi la phan bang ke aphek ake the pu tong pu pone pine sonon bang ke kitun thu jiang deng lo la ne kere hi bang da soka long bi thu elo la pen jang thu pichom lo nili jang thu pen situn ponji actually jang thu pen tun te da chok hedi kapre style lo aning khang kapre a thang da do ma ti di mane jang thu pen tun po update ti ti hedi ne pojok blok jo la sonja ta do la pen ako jang thu pen ang se karno dry hedi so ta do la pen gravy la son ta do la pen lang pen upo ang ke ne pojok pre harsun ke dhunia jo la son ki pidona jata do la pen non ma ke ni tum bang ke jang thu pen si karno pon po ang ke ala gravy hedi alang dung asap so gravy pa do chom ji pi al hedi thela son ani nokta choet dun long nang ji me didi amasi asap so lang bang dung chom po padu se majat phadi gravy pialo noni selam ponji bangke pasi kukar long kali ni lila dak kirahi long si tun pon bopolo so non dak pipi mage jog ni ase anda jog thailo la pen okta jog elo lada ki pidunji ke inti pen thermit an cholo non bangke mane mo an bang ako kapre jogon tu po hedi non bangke inti pen thermit pilo la ok ang se penang ana por arnu po aki kup check po la pen ok bang penang na por ku pen lang thule hedi the aklong bang ra phak dang bialo masila malom su ingui proi ledi aku kup thu check po la pen pa mo kup check pen arji ding kloi lo 5 minute bak dulu hedi ni liki kup la gas ami adi bang pa bi hek pen si tun pon la ya pen la olang bang ke a ok ke chang hon alang dodo ma di so olang bang kreng elo la pen non ajang thu sinang chon thule hedi la ajang thu nang chon lo ang ke भाजी son hedi ajang thu do lo kela dak ni lipidon lo bok e the la pen harsun han so ke tok tang hedi la ta non sipidon delo enkela ang woi pa me po an ke aku kup thu check po la pen ada ni lila bok pang jiri puma malom so ko kup check le hedi la pen nona ba ki ni lila dak lang dung nang po pulo dry le bonai ta chok hedi bonsta ni litom ba asap gravy padu si bonai pial hedi ama sinon lang dung lo la pen lang ni lukan lo ki pila na litom theklo iluke la a inglum chit pen ta apart chel hedi mane ala pha o phek bang pamen pameni metidi kali te korlo to son to koji kukar pe nitun poson te alang paung o ita chok hedi soni bang ke kere hi pen seitun ama si lang bang paung lo la pen non ni lidak pipi masala mai join ta non si jogon la pa hedi ta ni limit masala garam masala anki jira pen dhunia do lan chalo birik bang pidun de lo di hala birik apum bang pidun amasi la bang pidun de lo birik du bang la pen dak pidun thu nili gunmuri sedi pum kep baks do bon hedi la togro prop la dak pidun bo polo la pen ok bang nili pamo masala jok pen mat kup chek le hedi la pen penang an na por par clock lo la inon alang ta thep ulo pen okta 0.5% ke men lobon la pen non dak good moris ke tok tang do la sopota dam dak jogon po bolo pen la inon ahana color ke lang mehdi biriga dubang pidun de pin la biriga thebang pidun ma didi ke good moris ta do soregri ko amasi pidun de lo biriga dubang ke la pen non ok bang ke men lo ma didi la pen a kubang ku ke lo la son papadona la pen gesta ni li office check po la pen non ba han men elo nili gas long pen da rungi elo la pen han color ang paklang ipojo dak beriga duk ban pidon de pin lo hedi ala masala color lo an make surigri ke do po the beriga the bang pidon na didi la pen gunmuris ta pidon la pen non bang ke arbo masala nili da worik jokesu hedi la so arbo si pidon lo la pen han bang dry tong nili ke salam pon kali gravy si salam pon ama sia sap swani nok bang do roile hedi asinon nili dak harlung long thong pon ek populo hana bang hedi la pen ok piece athan hedi ekdom chumi pik bola ita color ta ekdom lang me pik lo so la da mir midhu arbo ta nili binun ko populo la penali tumhan ta nili la so recipe banang che share pon ipo piale de phak ok aphek gravy ke salam pon hedi la penali tumno se nili recipe na ke lang donal ning dog bolong te like comment subscribe and share na kori pik vekta to da te pini video pini recipe da sing ton ipo ako mo next video next recipe next vlog ahole ako chetong theklo na ante
Kardong.